Kranjčar. Olić i to je prekršaj, bio je iza leđa Matejek, nije pokazao na bijelu točku, ljuti se Olić, evo novog naleta naše reprezentacije, vjerujem da ćemo tu situaciju vidjeti nešto kasnije. Još jedan put, ovo je sasvim sigurno prekršaj Vajsa, to će biti sada slobodan udarac za Srnu koji se ljuti na češkog suca jer smatra da je ovo bio prekršaj za jedenesterac i to vrlo čist, jasan. Gotovo je nevjerojatno da sudac nije pokazao na bijelu točku u ovoj situaciji. 34. minuta, to vrijedi zapisati. To zaustavlja Rakitić, pa sada Vajs. Ponovno Stoh i u kombinaciji s Mandžukićem opet je lopta u nogama naših igrača. Kranjčar. Stoh poslao je u prazno Šimunića i evo posla za Runju. Evo odlične intervencije našeg vratara. Evo prve konkretne situacije koju su složili Slovaci. Dogodilo se nažalost upravo ono što je želio izbjeći Slaven Bilić, da se lopta ne smije izgubiti u toj zoni 20-25 metara kao što je to bilo sada sa Kranjčarom koji je pokušao driblingom ovdje proći i Stoh je poslao loptu kroz noge Šimunića i zadao dosta muke Vedranu Runji. Ubacuje se iz drugog plana Hamšik, da vidimo imali koga ovdje su igrača. Hamšik poslao je u prazno Vukojevića i ovo je bilo vrlo lijepo od Marka Hamšika, ali Šestak traži loptu Stoh i Srna i evo pogotka, nije uspio blokirati to Srna. Runje je pokrivao bliži kut svojih vrata, a Stoh je vrlo lijepo potegao i doveo Slovačku u 50. minuti u vodstvo 1-0. Igrač koji je imao najbolju priliku u prvih 45 minuta, sada je zabio. Pogledajmo to još jedan put iz ovog kuta. Srna je malo dodirnuo tu loptu, Runje je tu također pokušao rukom to obraniti, međutim pobjegla je lopta ispod kontrole i njemu i Srni. Na neki način ovaj dodir Srnine noge sa loptom je malo prevario Vedrana Runju. Slovačka vodi 1-0. Imamo sada odličnoga Jelavića, imamo dobroga skakača i Joa Šimunića. I evo te situacije i evo pogotka, čini mi se upravo Nikice Jelavića. Jedan kratki trzaj, mali dodir, Nikica Jelavić potvrđuje samo tu svoju veliku formu koju pokazuje u Rapidu, zbog koje je na meti Glasgow Rangersa i pogledat ćemo to sada još jedan put. Drugi njegov pogodak za reprezentaciju Hrvatske. Vrlo lijepo, jednostavno, Rakitićeva ona poznata kifla koja dolazi vrlo brzo na 5 metara i samo jedan lagani trzaj glavom Nikice Jelavića potvrda da je u velikoj formi i da zaslužuje apsolutnu pozornost Slavena Bilića i odmah na početku kvalifikacija. Muha je bio na crti, ali nije stigao reagirati na tu brzu, lijepu loptu koju je pospremio u njegovu mrežu Nikica Jelavić u svom 6. nastupu za reprezentaciju. Drugi njegov pogodak. Rakitić. Odlično za Petrića koji je poslao u praznog Hubočana. Petrić čeka loptu na udarac. Jelavić desna pa lijeva noga i blokirali su sve to Slovaci. Srna. Izravni udarac prema vratima, ali je Muha spreman braniti Džabulani i sigurno primiriti ovaj udarac našeg kapetana. Razigranija, bolja, konkretnija Hrvatska u drugom dijelu. Kratka kombinacija s Rakitićem, pa onda Eduardo sada bježi pozornosti Slovačke obrane. Eduardo i za malo to promašuje Eduardo. Pokušati, čini mi se, izravno iz slobodnog udarca ugroziti slovačka vrata. Srna i Muha je još jednom na pravom mjestu. Postali na određeni način jedno od ugodnijih iznenađenja te smotre. Evo odmah Viteka i evo dobro potegnutog udarca. Mala nesigurnost Runje, ali Jelavić je dodirnuo tu loptu, pa sada Srna oštro prema Petriću i Muha je uspio dodirnuti tu loptu, spriječiti ulazak u mrežu. Novi korner za našu reprezentaciju. 75. minuta. Lijepa kombinacija, vrlo oštra, neugodna lopta Srne i šteta je što ovo Mladen nije uspio do kraja zavrnuti i pospremiti u mrežu. Leđa Srna, Petrić ulazi u sredinu. Petrić, to je ona situacija koju sam spomenuo gdje Mladen može ući i potegnuti
svojom ljevicom. Ovoga puta nije bio precizan. Raspala se tu slovačka obrana. Šteta što to Petrić nije kaznio.